Tujye kugaruka rero mu makuru ari kuvugwa muri diplomasi ndetse no makuru ari kuvugwa ku rugamba by'umwihariko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru atandukanye cyane, umugabo witwa Colonel Nanga yamaze kuvuga ko bazarwana kugeza igihe Tshisekedi azaba yeguye cyangwa se avuye ku butegetsi. Nanone kandi M23 ikomeje guhangana na FARDC ndetse na Wazalendo, ni imirwano ikomeye cyane rero irimo irabera muri Kivu y'Amajyepfo. Ikindi kandi ndakubwira ko abasirikare ba FARDC bari baragotiwe hano Igoma cyangwa se abari bari mu bigo bya MONUSCO na SADC, ubu ngubu batangiye kwerekezwa i Kinshasa. N'amakuru yandi atandukanye rero tugiye kugarukaho, nongeye kuguha ikaze. Reka by'umwihariko rero tuhite duhera kuri iyi nkuru iri kuvuga ko abasirikare ba FARDC M23 yari yagoteye Igoma batangiye koherezwa i Kinshasa. Byagenze gute? Amagana y'abasirikare bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC ndetse n'abapolisi b'iki gihugu babaga mu kigo cya MONUSCO kiri mu mujyi wa Goma batangiye kuhavanwa boherezwa i Kinshasa. Ni mu mpera za Mutarama uyu mwaka nibwo abo basirikare ndetse n'abapolisi bari bahungiye muri kiriya kigo nyuma yo gutsindwa na M23 bari bahanganiye mu mujyi wa Goma. Amakuru avuga ko ubwo M23 yafataga Goma, abasirikare babarirwa mu 3,000 aribo bafashe icyemezo cyo guhungira kuri MONUSCO. Niba bavuga abasirikare 3,000 n'abantu benshi. Hanyuma rero ngo nicyo cyemezo bafashe nyuma y'amasaha make M23 itanze igihe ntarengwa cyangwa se ultimatum cy'amasaha 48 ku ngabo zari Goma ngo zibe rero zamaze gushyira intwaro hasi. Aho gushyira intwaro hasi rero zahisemo guhungira muri MONUSCO. Kuri ubu rero ziriya ngabo zabaga mu mujyi wa Goma zikaba zatangiye koherezwa mu mujyi wa Kinshasa, bigizwemo uruhare rero na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge iri guherekeza imodoka zitwaye ziriya ngabo. Urumva zirimo zirataka ubushake, izo ntizishaka kwifatanya na M23. Ni igikorwa rero cyatangiye kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Mata 2025. Umuyobozi wa Croix Rouge rero muri Kongo yitwa François Moleyo yatangaje ko bemeye gutanga ubufasha bwo gucyura ziriya ngabo nyuma yo kwitabazwa n'inzego zirimo Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na MONUSCO ndetse na M23 zabasabye kuba umuhuza udafite uruhande abogamiyeho. Uru rwego rero ruvuga ko nta mabwiriza rwigeze rushyiraho nyuma yo kugezwaho buriya busabe, ko ahubwo rwemeye gutanga umusanzu wo gutanga ubufasha muri kiriya gikorwa. Ubwo ni Croix Rouge. Kandi Croix Rouge yunzemo ko mbere yo gutangira gucyura ziriya ngabo, Minisiteri y'Ingabo za Kongo, MONUSCO na M23 bose babyemeye bakemera kubungabunga umutekano w'abantu, ni ukuvuga ngo abasirikare n'abapolisi bari mu modoka no guharanira ko icyo gikorwa cyo kubacyura kigenda neza. Abasirikare kandi ba FARDC babaga mu mujyi wa Goma batangiye koherezwa i Kinshasa nyuma y'amasaha make. Nanone ingabo z'umuryango wa SADC zabaga muri uyu mujyi nazo zitangiye gutaha zinyuze mu Rwanda. Impande zombi rero zikaba zari zigize ihuriro leta ya Kongo Kinshasa yari yaritabaje ngo ziyifashe guhangana na M23. Ngayo nguko ibyo ngibyo ni byari biri kuvugwa mu rugendo rwa Goma Kinshasa rw'ingabo zari zaramanitse amaboko zikerekeza mu kigo cya MONUSCO. Reka kandi none tujye kuri aya makuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo y'imirwano ikomeye. Ihuriro M23 riri kurwana n'ubutegetsi bwa Kongo bakaba bakomeje guhangana muri teritwari zitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ni kuva rero mu gitondo cyo ku itariki 29 Mata 2025 by'umwihariko muri teritwari irimo iya Warungu, teritwari ya Kabare na Karehe habereyemo imirwano ikomeye ngo n'urugamba rero rwakoreshejwemo imbunda ziremereye nkuko byatangajwe na Radio Okapi dukesha aya makuru. Muri Warungu rero by'umwihariko ngo imirwano yabereye mu misozi miremire yo muri sheferi ya Kaziba. Abaturage rero ngo bagize ubwoba bagoma mu ngo zabo, ibikorwa by'ubukungu birasubikwa by'agateganyo mu gihe rero bari bategereje ko agahenge kakongera kakagaragara.
umuturage ko yarabwiye ikinyamakuru cyitwa Actualité agira ati imirwano yatangiye saa 12 z'igitondo yongera ubukana mu misozi miremire ya Kaziba irimo n'indi irimo Kabembe yitwa Butuzi yitwa Mwerwe ndetse Budari na Rwashanja aho abarwanyi bose mu 23 bakomereje ahitwa muri Rwinja. Ngo rero abarwanyi bose mu 23 bafashe santere ya Kaziba ku itariki ya 27 Mata nyuma y'igihe gito bayivuyemo. Bivugwa ko mu gihe itsinda rimwe ryabo ryerekezaga muri Rwinja irindi rishaka kugera mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Hanyuma nanone mu misozi ya Minembwe ikaba ari ikoreramo abarwanyi b'umutwe n'undi watwirwaneho uherutse kwinjira mu ihuriro y'abise mu 23 nyuma y'urupfu rwari umuyobozi wabo Generali Makanika Rukunda Michel wiciwe mu gitero cya drone muri Gashyantare 2025. Iyi mirwano rero ikabikomeje mu gihe n'ubundi ku itariki ya 23 Mata AFC mu 23 na leta ya Kongo byagiranye amasezerano yo kuyihagarika bafashijwemo rero na leta ya Katari kugira ngo ibiganiro bikoze bibe mu mahoro cyangwa se bikomeze bibe mu mwuka mwiza. Umugabo witwa Corneille Nanga agira gutya aritereka aravuga ngo bazakomeza kurwana inkundura ntibazigera bahagarara. Nyamara ibingiye babivuga mu gihe bari gusinya agahenge. Ibi ni ibiki? Mu kiganiro Corneille Nanga yagiranye n'ikinyamakuru The Telegraph cyo mu Bwongereza yatangaje ko ihuriro ayobora FC mu 23 rizakomeza kurwana nubwo hasinywe itangazo ry'amahame hagati ya Kongo n'u Rwanda i Washington. Ngo kugeza rero Perezida Felix Tshisekedi agiye cyangwa yeguye. Ibi ngibi biritwa iki? Yagize ati tugomba kuzirikana igitekerezo cy'abanyekongo. Ati abanyekongo ntibashaka kumva ijambo guhagarika intambara atari ukubera ko bashaka intambara, ahubwo nuko batagishaka kubona Felix Tshisekedi ku butegetsi. Uwo ni Corneille Nanga. Nanone yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwirinda amagambo amwe namwe, aho yagize ati ntibakunda kumva amagambo nk'imishyikirano, ntabwo bakunda kumva uvuga mu mujyi uyu n'uyu cyangwa se ngo ahangaha ni wacu. Corneille Nanga nanone ngo wari wahinduye umwambaro wa gisirikare yambaye ikoti muri iki kiganiro yegeranye n'iki kinyamakuru The Telegraph cy'Ubwongereza yegereranyije Tshisekedi n'umuhanuzi wo muri Bibiliya witwaga Yona, avuga ko perezida navanwa ku butegetsi ari bwo guhagarika imirwano kwasabwe na Trump kuzashoboka. Aho yagize ati Yona niwe wabaye nyirabayazana w'umuhengeri kandi nyuma yo kujugunywa mu mazi nibwo umuhengeri watuje. Ati rero Tshisekedi rero niwe Yona muri Kongo. Ati umunsi tuzamukuraho imirwano izahagarara kandi amahoro azahinda. Umugabo amwita Corneille Nanga. Ibi ngibi rero biri kuvugwa mu gihe n'undi afise mu 23 iherutse kugirana na guverinoma ya Kongo ibiganiro bya mbere byabaye imbona nkubone muri Katari. Benshi baketse ko ari intambwe iganisha kwihagarika ry'imirwano imaze imyaka hafi 5 mu baraba bwa Kongo. Ngayo nguko rero haraza gucura iki mu gihe hasinywe agahenge ariko n'ubundi bamwe bakaba badashaka kukubahiriza. Ese Amerika nkuko yabivuze koko ifite uburyo bumwe cyangwa ubundi izaza ikikemurira ibibazo mu buryo bwayo? Reka dutegereze turebe. Reka gushimire cyane wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, reka nkubwire ngo nico gihe niko kanya ukore subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru uyabonere igihe. Reka gushimire cyane rero dusubire no mu yandi makuru atandukanye abagezweho.